بله تماشاوان هجا دیسا بشه دویم ده ده برنامه سرنامه ام پیشبری ونه بری نابرش خواه که درویش هلبستن باف طاهر حمدانی لسر عشق پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمر بزمانانی خوند خدا جرازی دیسا سیدان وگر سر هلبستی گم بذکر آداوی گمرتی سر yani آداوی سر مرن مگود مرن تشتکی وسانه کو چه işçiydi ve çe ameled ve çe yani yönetici و idare van yani mro padişah jibe mro leşker jibe ev insanı ku hatiye dünyayı ve bimre o çara vitine dermani vitine belki de tarihe da insan imkanı wan hevune le ava hayatı geriyana neditine tişki بدسته وان نکتیه إلا کی مرنه يعني مرن تشتكي وسانا بشتيك ومرن البيشا إنسانة وأمتها بمرن لازمكم حسابي بكن تدي جبود دنيا جار هنا دولتي برجي يهودي تدي برزيدش دنيا حزدكن حساب كتابه وقت دكن حياته خوي بيشتا بست سالي حساب دكن بست سالي يعني مثلا تدي مشهورة دوي إنسانة كي شاخه دچلینه داتینه و ده شاخه بچوچ کنو و باخماوی بخچه خود خملینه و داتینه و امک نشان ده اختیاره بلکی جد پرسند وین حیران تدویه شیدت نکاری ناگیجت میوی فکیوی تیه جنه خود چی ایجافت کت و ازیت و زحمتیه دی نشاندان برده دوی بابو کالم دانین مجی خور از دینم تورنی من جیب خود یعنی حساب و کتابه کی به شکلی انسان دکه لازمش جمره نخور عجیب که یعنی اوان 5 سال پیش دیدی که مرو دوی گو حساب حیات جان ابدی بکن یعنی وان دار و وان فکیه و وان فیدانا جبو آخرت خوشی دینه yani bahçe ahireti racı merevdeyne saray و köşk و خانیه çava merev dünyayı çetke emek nişan dedi belki düşkuli naxuiş xura dedi meşhure yani bira xani ki kumerev seri خوب ki mala merev xani merev heve diye eviyet dedi hayali tamamı insana insana ki ku ana xani vitine ve ambejinde kire da ve karınca bipirsin du dünyada en tişteki tişteki tutxwazi çiye yani tutxwazi çi de ve xani ki min heve خودی خانی نه ویژه کادر کشکی خانیه من یعنی düşüncevi عمری خو belki دبرده ده ama aynı جبو آخرتی جه حیاتکی ابدی کو مرنتن الور مرند مره yani مرنتنه جبو آخرتی gerek بهاره خو گش بکن و گلات دا وکن و فیدانات دا دینن بخش ما خانیه ما سرایه ما جبو آخرتی گره هون تدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت دشا محراجي ودر رواية هذا جنة تجارة ودبرسة يعني دنيا جار جار ملك دشخلن خاني وسرايا شيء دكن وجانا جرودنين دسيغ نادنكي يعني ديوار بلن نافه رونش ندفجي بردانه يعني تشتكي عبرات vericiye دبرسة كا مثلا وانا شيء شما ملك جار جانا بشكل كي دشخلن كمرد في ويدي نسكن حتى بقدينن جار جانا الورد هيلن وتسكنن يعني الحكمتي في شيء في ملك دفيجن حكمتي في شيء كو خرج و تغلاي في بناي عمل في إنسانية يعني عمل في باش أجر كو عمل باش بك خرج خود شينا و تغلاي خود شينا معزمة خود شينا وملائكات جيجرا بلندكن ووقتك عملي قطب وعملي باش نكر قالوا دريد سكنه يعني كاس شونا ويدا وان معزما ناشينه وبنايوي بالناوه كوشكوي تشيناوه يعني gerek مرن بوي شكل حسابك مرن sadece دناوه مرو و آخرته دا دريكيه كشبو مرف يعني مرن واسطايا تعبيري جايسه بليته يعني بليته خو مرف دقره وراتكه ودچاي دریجی قبره که مرد برزه عالمیت که و بلیت خوب مرنه دستینه و دیشه دنیاوی علی
کسی که جوی تشتی خلاص بوده تنیه هر کس سری گجرات وان دیه نخوازشی او سری ویت توینه. بله. جالی که مثلا سرمرنه گلک تی گوتنه پیشیا تی هنه وک حضرت علی خدا جرازی بدبه از جالی کیفده اجمرنه ناترسم. جبرچی مرنه ناترسم دبسته کم پیش هفت دریه مفتب کلید جی استكم بين عرديس دريم سر عرديس تكم كده كيجي وقت امرني هاتب اجل هاتب خلاص جيت تنازي بمرم بني نا وقت اجل من هاتب از چما جي بترسم بني ديسا مسا بري غوتي مرو بك شاندن حساب مرو حساب اخو بك حضرت عمر خدا جرازي بدي بري غو تبكشين حسابي بريش تبپرسن كاتل دنيا چي چاند بریوینا گو مرول دنیای خوبکشین حسابه مرول وید که دنیا دویم الاخرت شاهیه یعنی جه گلا یعنی جه لاله بچینه جنت وان کوش که خوش بدست بخه يعني افجي هي مرف انا انساني كنت دي عالم زانانه و اوي كنت اقوى حسابي خكارنا الدنيا بكن خكشان حساب حتى قوتها وانا ديزاتن تشتك ومسؤوليتك وخيت على ده سر بشتامج تشتش قوتها ما ورا يعني جي درفاي قوتها مرة تشكي وسا خيت على جي مرة مسؤول ناقره تشتش قوتها وانا هتفكر بن برزيده جدمرني ناترسن يعني حتى بلكي دخوازن يعني تدي شوينا اخرتي سريع وليدك ما شعري ده جي فكر يعني انسان عاشق ve dünya işkura xarif dizanin, dünya hakiki, dünya asıl ahirete jbu ku bgijin maşuqi xuharin dünya viyali o asıl hayatı ku hayata ahirete o viyaji sadece aracıya ama hatına dünyayı pişti denemek mi der basi ve deri bibin o merin jbu viya yani daha doğrusu hayat jiyan jbu viya engele ku merin te ve hayata verdi kada ve tezemmer evdes bir jiyana daimi diken. Ajbu viyaji insanı alim, insanı ku peşiye xuditine, insanı ku dünya ve bernedane, dünya ve ne xapan diye hakikaten birini duxwazın jê natirsin yani. Birawara ji bu zûtir ez herim. Fakat pir insan ji bela ku ji emelê xwe ditirse, jê ditirse ama bitirse jî tedî feyda tirse ji ecel re tineye, ecel ku tê wê serê xwe bitewînin yani. بله خدا ما بك جوان کسی گو حقیقت مرنه تمامتی زانه و بری مرن به جی آمادهی خوش مرنه تمامتی بکه آمین انشالله پشتی مرنه جی شاهی خوشی نصیب متوام توی باورمند بکه ام در باز چارینا دبه من ماموسته کرم بجین ین کو تنجی جان جهناکن کیه جان و کیه جانان نزانن به درد جانان دبن دوست مهوسال لی به درمان درد خواه نزانن یعنی روح و بدن یعنی جان و بدن تول هف دبینن یکو جان و جانان جی نزانن به درد جانان دبن دوست مهوسال یعنی او وقت به درد جانان دبن دوست لی به درمان درد خواه نزانن بله جاردن دیسا ماکریه تفکری يعني او جيان وجان وحياه وممات تف جبو انسانه وتعالى انسان شانديه الدنيا او حياته او جان ومنته خدانه جان جي ايويه جيان جي ايويه حياه جي ايويه امانته اما امانته يعني فقط امانه تف gerek مرف بكشين هدفك جانانك يعني can jî jiyan jî tabii bu cananekine gerek yani ev bivin vesile ji bu kumerev xwedan nas bike ev gerek bivin vesile ji bu kumerev xwebgîne wî ev xevat û xizmetê xwe ji bu kumerev maqseda ku xwe teala evî minnetî li me kiriye vî ni'metî li me kiriye bigîne merev xwe bigîne wî û tiştê ku Rabbi alemê دایا مقصد کو دایا سر انسان مرف خوب گینه ما مستدورده مثلا تیب شبکه کی دیگو مرو بنره شخوا دبی تیب ترکی بیجین ام جبو زیاده استعمال لکم کارنان نهاد کردیا خوده تی حبکی ما غریب تی يعني yaşasın
بجين او كسين جو جان جبدن جهناكن وقت مرو جان عشقا رسول ببينه د معنويات جي دعوة خدا جو مربينه و بدن خو دائما تن خو بدن خو لاشي خو جو دائما بعشق خدا و بعبدتي خدا تك خدمتكار دیسا مثلا آدیم دید به کیه جان و کیه جانان نزانن او قص يعني بعشق الهي يعني همحال بونه قوتي ارجان وجانان يعني تذهب لكن يعني روح او عشق الهي يكذبين يعني تك ثانيه مروك يعني تي ويا كارب دي ويچاك ويجاني هديه بك خلات بدرد جانان يعني جبرغو هر وقت وهر آن وهر حين وهر تم به هم حالن بو عشق الهي دوستو يعني ما هو صالجي يعني حياة يعني وكا هفالجي بلي يعني حياة وصال وروج وزمان وساعات ودقيقة جبوي دو سرمايكي يعني جبرغو بعشق الهي ناوه كلفت يجي مثلا ويناوه هلاكي çünkü zaman دريج ve ömür زيادة ve sal به پیش دادیچه چقا انسان لحياته yaşamış ve sal به پیش ده هر عمري وي دريج به de ibadet derbas به اكو عمري وي كن derbas bu ya uzutr مريه وچيه جوي فايده بهتر دبينه تدي عمل دري دفتراوي نايغرتن عملي دوام دكه يعني صالي وي حياته وي قدرج في عبادت درباس به رب العالمين او حياتك عبادت درباس به خو تعالى يعني خير وياز دفتراوي نايغرتنه انسان كنت دي مر بشتي كوچو تدي خوازي كام فياجي كرفيا افي تشتيجي جدسه مهاتفيا artık اويا يعني چقا خوازيك واجي بكشينه جاردن بدسي داناي جاردن ناي دنيا جاردن حياتي نابينه جاردن جبروي سال وساعات وزمان جبو انسانك مؤمن جبو انسانك عبادت كار جبو انسانك كو تسليميات نشان دايه حواله دوسته في عمري خو اگر كو بعبادت الدرباس بكن اب عمر جرا ناوه بارو بشتي جرا دو درمان دو فرصات تشتي كجدا سيويتي دكا ربي العالمين جي يعني دوي عمري ويدا تشتكو كريه دفتر ويدا يازدك تشتكي ناي هنداكرن وخويت على سفيرو حياه اخرتي در تخبيشيوي ويعني يجي انسان مسلمان اما يجي انسان كتدي شاقينه يجي انسان كو زفر بنجف برم قلت ما ماموستا تام دفر تيو غوي شاقي جزفر چی گردیم پیوه آیا کی دیتی دیبه او کسی گو جانو تن یک دیتنه و شف جدا نکرنه جان وقتا گو مروف بیجه عشق خدا آدیم وقتا دی او کسی جا او شاقی او گو خدا ناس ناکن یعنی او گو عشق خدا نگ هاشتنیه دی جانو جاناش هف در ناکن و هر چقز گول او الگور خواه بعشق بأوین بدلسوزی دل در باس ببجي وقت سر مثلا قوم مرو بزيفرينا عشقة بيركي دنيا مال مقام ايوانجي عشقة افينا وما هو صاج عليك في جوارجي بعشقة بافينا دبا دوستو هفال بل الفر اجا ليفت جرا دبا لبي لي بدرمان درد اخوان نزانن يعني او اجريد دلي ودا او عشق افين تشيقون ليت جرين او نينه نا اويش درمان وينا عشق خدايا بله يعني هالفرولو مثلا شكل شكلي جريد ده يعني انسانكو نجبو خداون عمليه ونجبو خداون يجي هاج خطنون يجي حسب اخرته نكن sadece بالتعبيرات Türkiye تدي gününü yaşıyor yani roja kadar bastike اگر کو انسان کی به شکلی و به yaklaşma hayata خو به شکلی دوام که عمر دریج جرا بارو پشتیه بله ناخواز دریج سال دریج ببن ساعت دریج ببن او قاس باری وی گراند و چونکی نای لخو های نای yani خو توپارlamış نه که بلکه بری خدای تشکیدنه yani او تشتی کو خویت علا کریه قلب ما حس کرنا خو کریه
دل ما يعني دل دل جلوت جاره سانتکاری وی رب عالمه خود علا وقتی که وی دلی چه کریه گوتیه تیه بری خوب دی من يعني ووقتی تا بری خدا من تیه تیر بوی یا نه تیه برچی تم برچی بمینی يعني خواهد پیروز بله يعني بشكل كي كو لخو هايدار ورا حياة دنيا صدجة أراجية جبو رب العالم مرف ليه بقى رب بينا وتير بذا يعني أما إنسان كي وقتكو أو برشيبونا قلب يدا مثلا حسكرن يدا عاشق بون يعني دق أو بوشلخة أو تشتكو خيط على آویتی روح آویتی قلب جبوك وداری تجابكن اگر اصابت نکه يعني بحسكرنا خدا تجانك اصابت نکه او بيجا که حسكرنا دنیا یا اوا پیرک یا اوا مال یا اوا اولاد وانا بکه وداری تیرنا و چقدر چه بوشتخوی فرد و بوشتخوی زیده و خوهنداد که يعني پر انسان هنا امدزانن کو دعالي أولاد دجي كماسية وانتنا دعالي مال دجي كماسية وانتنا أما حضور شاك يعني الدنيا تتشب بيجي بلكي البر بيه وان هاتيا راخستنا أما حضور تنيا ويعني تليد نهاري درواي بلكي حضور ليد بيني أما وقت كتو يدي خبرداني كتش بوشلق كيد قلبي يدايا حيران أذى يعني بوشلق بمال الدنيا بتشتي مجازي در باسنا وگرك تشتي حقيقي بكوا داري او بوشلق او روحي بوشلق چد خوازه گره توي بديه كي يعني وقتی كو مرف تيوه مرف نام بخو تيبونا مرف در باسنا وگره تاوه بديه كي يعني گره تاوه وخو يعني اي وقتی كو قلبي مرف جي او روحي بوشلق مرف معنويات بخوازه تراوي الدنيا بكي كي ديسا تيبونا در باسنا ودها بترتيد به اما مسألة أفزاتا أجبروا يجي عمر يا أوي بوا بارو بشتي يجي أوي بوا جبوك وتدي مرب جا مقصد خود ده رتبة مرب بلند بوا يجي أوي يا أوي جبوي بوا واسطة يجي بوا بارو بشتي لسر بشتا مرو دوی چارنا داوید گو مرو بیجه گو قلب برچیبه میده تیر به بفیده آدیام اجتماع مگو آیت پیروز خدای تعالی دبی قلب انسان انجخ به ذکر خدا تطمیم ببین ما مستکم امج که دروشی دیسا گهدار بکن به یک چامده کریه جوی بشیره وقت هبش خواهمه ربعی کی دفعه که چارین کدیش خواهتنه به امی بینیم برنامه کده انشاءالله کرم کن کرم برد انشاءالله سیدم ای دل برا گردن زری وی نازکا دم قمری ای دل برا گردن زری وی نازکا دم قمری قامد جمو ما فنری ویران از مالم خراب قامد جمو ما فنری ویران از مالم خراب او دل برا گردن لطیف وی نازکا قامد الیف او دل برا گردن لطیف وی نازکا قامد الیف قامد ریحانا حفیف ویران از مالم خراب قامد ریحانا خفیف ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد دست کسره ای دل بره وی دل بره فریاد دست کسره آوگیج آوا کوسره ویران از مالم خراب آوگیج آوا کوسره ویران از مالم خراب ای دل برا گردن زراف دمشو شیات جی گلاف ای دل برا گردن زراف دمشو شیات جی گلاف ای دخترا بجنا زراف ویران از مالم خراب ای دخترا بجنا زراف ویران از مالم خراب تو به قصدا من ده کجی
تو بكفرا دلنا صوجي تو بقسطا من دكوجي تو بكفرا دلنا صوجي قالك صوت مكرم رجي فيران أزم مالم خراب قالك صوت مكرم رجي ويران أزم مالم خراب أي دل برا گردن زري وي نازك دم قمري أي دل برا گردن زري وي نازك دم قمري قامد جمو ما فنري ويران أزم مالم خراب قامد جمو ما فنري ويران أزم مالم خراب ويران أزم مالم خراب ويران أزم مالم خراب. بله سعد خوش مالی آوا خودش راضی به أجمعين إن شاء الله. ما مستوى جوارتي هر هلبستك باو طاهر حمداني قلتي هم وقت مروف فتكي هم وقتي بشكل ادبي يعني بستراني بدريج موسيقي وقتي خواندن سريوت مرولد نره مرود بقي بالا يكدك شينا دنياي مرو كور خبرده وش جوهرتي هيا بله يعني عشق خدا لايقك مرف aslında sanatçı معلومه لايقك مرف وانا تواجي بسته بكه ولا الجوري قناعتها من تديك بسته من ده بيتر بالا مرف دكشينه وبين بستكرن وبين قوتن جي فايدان زياده ترن çünkü معنی وان كورن يعني جالي كيف سر برنامجي ام هلبستواني بهلبستكي ام دخوين جالي كيف ام شروفت كن حتى زمان ما جالي كيف جي تي بشكل كي دنگ بيجي بستراني بموسيقي بهنرمندي ام دخوين بشكل ان شاء الله اف وفاك يعني الهمبر وان عالم وشيء بين ناس كرن بالي امك كي زياده نشان دان خود جوان رازي و حقيقه بونا روني لبيشيما اما بلكي تدي حتى انا ما قيمته والنظام ويا ما ونخونديه ما بلكي برجمه كافكيه ام نزانن بناوي جداهي نبي استياما اما كي بي شكل نشان دانه غيرت و شابهوان gerek نچ بيهوده نچن يعني گلم دي خودي تيب راضي بنا خدا لسر باف طاهر حمداني والتوي عالم الشيخ ومشايخ ما ان شاء الله يرو جماعات داويه سرنامكي حتى سرنامكي ده ان شاء الله مديسان بدومين برنامه خو بله تماشاوان عزيز دوی سرنامه ده دیسام هلبستن باف طاهر حمدانی حتی گزمان مگریا ما شروع کر که درویش ما هلبست می جمره چند هلبست به هنرمندی جمره خوان حتی سرنامه کی ده ببینند خیر و خوشی ده خیر و خوشی و شاهی هر تملا پهراوه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.